الله أما بعد هذا ميدو وقتك أقول من واحد دكاني نيتا بهجوتو هذا مولي هريها أركامك حقيقي روحك نية إنبي ما أقول منا مهار بدل مفاوا مي مسرا غوليجن وس إتان ألوكانتكين أقول من كرامون دا هندوغا أقول منا إنجنجه ورم مهم معلومات تك نيتا بهجوتو إراد كربيا مي برنامج خوشحال دويتو بلانا الله سبحانه وتعالى وحي كرواني وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فرقان سورة قتيبس آيتها تيون إله سبحانه وتعالى أورن كري عمل تقبل والفيمة دن يفوق تيون إله سبحانه وتعالى عمل تن ويب براغن دا كنتك كم قاهد دويمة ما نيكي إفس فادا النقرأ විස්සි විහාලිවගෙන් දා එච්චගේ ගොතුගා හෙද්දවීම එත බෑවර අමල් තකාගෙන් එහෙන් හදීසක කීත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීසක ආස්වාවේ මේ උම්මතුගේ බයක අන්නානේ සෞදි අරබියාගේ එහෙර නොත නජිද් කරාගේ වා තිහාමා ෆර්බත්ත වර පොඩති ෆර්බත්තකෙන් ඒ ෆර්බත් තන්හා ගිනාන් හිය අමල් තකාගෙන් එහෙන් නමසේ අමල්ත බුරබුරාගෙන් දා එච්චගේ ගොතුගා වෙගෙන් දේ එහෙම එබැ ඉංගේ අල්ගොන් මෙන්න අදි අමල්තක කුරුමකුන් ඒ අමල්තකෙන් අල්ලාහ් හදරත්ක කබූල් නුවාක ඒ අමල්තක බේනුවා වරම් මුහිම්මු කන්තත්තක වාක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවනි الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إله سبحانه وتعالى مي ألغون من ديروبا مي ديروبما أدي مرغنوا මිහුරිහා කමෙන් අල්ලාහ් තාලා කරවනි අල්ගොන් මෙන් ඉම්තිහාන් කරව මට්ටක කොංගොතකුන්තෝ අල්ගොන් මෙන්ගේ තෙරෙන් එම්මෙ හේ අමල් කුලයි කාකුතෝ එම්මෙ රිවෙති අමල් කුලයි කාකුතෝ බෙල්ලෙව මට්ටක ඒ ඉම්තිහාන් කරව මට්ටක මියායතුගේ තෆ්සීරුගා ෆුදයිල් ඉබ්න් අයාද් විදාල්වනි ඒ රිවෙති අමලකි මා කාන අඛලසුහු ව අස්වබුහු ඒ එම්මෙ ඉඛලාස් තරි එම්මෙ තෙද ಹುಣ್ಣ ಅಳುಕಂತಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮೆ ತೆದುಕೊಂಗ ಹುಣ್ಣ ಅಳುಕಂತಕ್ಕೆ ಎಂ ವಿದಾಳುವೆ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿ ಎಹೆನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ವಜಹು ಫುಳು ಅದಾಗಿನ್ ಹಮೈಕನ ಕುರಾ ಅಳುಕಂತಕ್ಕೆ ದೆನ್ ಯಾಯಕ್ಕೆ ವಿದಾಳುವನಿ ಎಯಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಂಗೆ ವಿಗುತ ಎಕಂ ಕುರಾ ಅಳುಕಮೆ ಎಹೆಮ ಮಿ ದೆಶರುತುಗೆ ತೆರೆವೆ ಸ್ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ಶರ್ತ ಮಿ ಗುಳಿಫ ಮಿ ಇನ್ನನಿ ನಿಯತ ಎಹೆವಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ನಿಯತ್ತ ರಂಗಾಳುವೆಗೆನ್ ಅದಿ ಅಳುಕಮುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮೆನ್ ರಂಗಳು ನಿಯ ಗನಗೆ ಮೆನುವಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಎ ಅಳುಕಮೆ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತುಗ ಅದಾನು ಕುರ ಎನ್ನುವತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹಜರತುಗ ಕಬೂಲುವಿಗೆ ವಾ ಅಳುಕಮೆ ಕಮುಗ ನುವಾನೆ ಆದೆ ನಿಯತುಗ ದೆಬೆ ಮಿ ಒನ್ನನಿ ಎಬ್ಬೈಕಿ ಎಯಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ವರಕ್ ಗಿನಾನ್ ಅಡುಯಿವೇನೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಮಲೆಗ್ಗೆ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿ ವಾನ್ ಜೆಹನೆ ವರಕ್ ಗಿನ ಇಲ್ಮರಿ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿ ವಾನ್ ಜೆಹನೆ ಎಯಸ್ ಹಮ ನಿಯತಾ ಗುಳುಂ ಹುರಿಕಮೆ ಹಮ ಎಯಾಯಕುಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಮಲೆ ಕುರಾ ಹಿಂದುಗ ಎ ಅಮಲಕ ನಿಯಗ್ಗತು ಎ ಅದಿ ತಫಾತು ಹೆಂಕಮೆ ಮಿಸಾಲಕ ನಮಾದು ಕುರ್ಮ ಬೇಣುವಾ ಮೀಹಾ ನಮಾದು ಕುರ್ಮಂ ಹಿತಂ ಎರು ಎ ಅದಿ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿಕಮ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಕಮೆನ್ನೋ ಎಹಮ ನಿಯತುಗೆ ದೆಬಾವತೆ ಶೇಖ್ ಹುಸೈಮೀನ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ವಿದಾಳ್ವನಿ ನಿಯ ಬೆಹಿಗೆಂ ವನಿ ದೆಬೇಶೆ ನಿಯತುಗೆ ದೆನಿಯತೆವೆ ಎ ಅಲ್ ಊಲಾ ನಿಯ್ಯತುಲ್ ಅಮಲ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ನಿಯತೆ ಮಾನೆ ಅಳುಕಮೆ ಕುರಾಕಂ ಗಾನ ಎಳುಕಮೆ ಬೇಣು ವಾ ನಿಯತೆ ಎ ನಿಯತುಗೆ ವಾಹಕ ಫಿಗುಹು ವೆರಿಂ ಫಿಗುಯಿ ಫತ್ತಹುಗ ಗೆನಸ್ಸ ಹುಣ್ಣಾನೆ ಮಿಯನಿ ಅಳುಕಮಕ ಮಿಯನಿ ನಿಯತೆ ಗನ್ನಂ ವಾನೆ ಮಿಯನಿ ಅಳುಕಮಕ ನೇ ಗನ್ನಂ ವಾನೆ ಎ ಗೆನಸ್ಸೆ ಹುಣ್ಣನಿ ಎ ನಿಯತುಗೆ ವಾಹಕ ಹಮ ಯಾಕ ದೇವನ ವತ್ತರಕಿ ವಿದಾಳುವನಿ ನಿಯ್ಯತುಲ್ ಮಾಮೂಲಿ ಲಹು ಎ ಕಮೆಂ ಎ ಅಳುಕಮೆಂ ಎ ಕುರವೆ ಮಕ್ಸದು ಎ ಕಮಕಟ್ಟಕ ಏನ ಎ ಅಳುಕಂ ಕುರಾ ಮಕ್ಸದು ಎಯಿ ದೇವನ ನಿಯೆ ಎ ಗೆ ವಾಹಕಾಗೆ ವಿದಾಳುವನಿ ವಹಾದಿಹಿ ಯತಕಲ್ಲಮ್ ಅನ್ ಅಲೈಹಾ ಅಹ್ಲಿ ತೌಹೀದ್ ಎ ಆ ಬೆಹೆ ಗೊತುನ್ನೆ ತೌಹೀದುಗೆ ಅಕೀದಾಗೆ ಫತ್ತಹುಗ ಎ ತೌಹೀದುಗೆ ಅಹ್ಲುವರಿಂ ಇಲ್ಮುವರಿಂ ಎ ಬಯಾನ್ ಕೊರವಾ ನಿಯತಕಿ ಎ ನಿಯತೆ ಆದೆ ಏಗೆ ಮಿಸಾಲಕ ಮೀಹಕು ಹಿನಾಗನ್ನ ನಿಯಗನ್ನನಿ එහෙන් කමුගවනම ඒන හිනාගතුමුගේ කුරින් ජුනුබේරි කමුන් දුරු මට්ටක ඒන
hitan eruun hitun azum kanda elun ei niyek gatun Allah subhanahu wa ta'ala kiyama mumuge gotun e ila hattaka ena junuberi kam duruwe gatuma en niyek gatun ei hagigatuga mi amala beenuwa niyataki anen niyataki ei misalaka ena ekan kura hindu kunani ei Allah ta'ala engevi kamakattaka Allah ta'ala russewun hodu mattaka ena hinaganna hindu guys Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala shar'u kurvi kamaka waatiwe ilah ta'ala ge russewun hodu mattaka tima kura kamigge gotuga e shu'ur e niyya enage hituga veriwegen diyun e hadir won eyam mikeni niyatuge dewana wattare ehema niyen algon men dannawa lima mi deva aves annane ei amale kuruma shar'i amale kuruman anna niyata hame yaekuga e amaligga ikhlas taruma e anna niye ade furutama niyen e waragina mihunna faseha kame ei komme amale ves kurumu kurin e amale kan niyek gatun e alqamge fiqhi niye ehnames devana niye devana wattarga devana baawatuge niyataki ei waragina mihunna undugo kame ekamegge ikhlas tarun abadu ekamegga Allah ta'ala ge russum adagen ekame kuruma mihage hituga abadu ekan hingun Allah ta'ala wahi kurawwa fawe waragina ayatuga midennei wattaruge niye ikhlas tarikan onna mihunge wahakata eikan surgege ahlu erinnaki adi egotakkan Allah subhanahu wa ta'ala kura alukame kom mihak wes kuranjeni Allah ta'ala ra'd surat ke 22 ayatuga wahi kurawani ibtigha'a wajhi rabbihim ibamihunge rabbuge wajhu ful adagen hame ya ko layl suratuge wihiwana ayatuga e zakat dihi amal takuri mihunge wahakata no gennawamun Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurani illa ibtigha'a wajhi rabbihil ala ehyo kankamun sawaba darumalibi Allah hadratuga manfa'i qurani Allahuge wajhu ful adagen ekame kurimiya illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la emihege veri raskalange mativeri wan taraskalange wajhu ful adagen kurimiha kam menuwiye ade ehwima hashr suratuga Allah ta'ala wahi kurawani yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana ebamihun Allah subhanahu wa ta'ala ge fadlawanta verikama ila ta'ala ge russawun adagen amal takure ehma lobeti muslim akhunna ukhtun mi debawatuge niyyataki wes algon menna waram muhimmo algon menge amal tan he amal take kamga umattaka adi Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratuga qabul umattaka ade mige teren furtama bawa fiqhi goto midannawa komme alukamaka wes beenum waniye بلوا كي رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرواني إنما الأعمال بالنيات هم كشورون عملت بنا وجن وني نيتك وجم أتشى هم في ما أرغون من كرا كم عمل بس أرغون من عمل كروم كورين نية جنن جه أي شرعي قطن إيه على كم صح ومتكا هذا نيتك تعريفك المرين بدال وني نيتك أي القصد وهو عزم القلب على الشيء قصد كلامه أدي هيتون كما كان عزم كرمه إهما إكرا على كما كان هيتون عزم كرون نوتا كشور كرون إيه مكاني نية قتمه دين أرغون بلالم في نيتك أي على كان صح ومجه مي شرطته نوتا اي ركنتو على كمغه ركنتو ade niyai rukuneke dennevi ma bayin figuhu verin vidalwani niyataki e rukunekama anek ba ilmerin vidalwani e shartekama den komme gotes mi khilaf ke evs kala mi ege sawbun mi evs mi khilaf ke sawbun ufede evs masale nei e degota bonikam ga winames niyataki muhim wecche shartekam gavies adi rukunekam ges شرط ركنا هو تفاتك شرط وجيا أنني أبدوس عملكم بيرون عمل كرمك كورين عمل صح ومتكا كورنجه كمجة كتوكا مثالك وضوء كورن أي نماذ صح ومك شرط هم إكمكو وضوء أنني نماذ بيرون هم نماذ شرطك طاهر ومكي أدي وضوء كرمكي إيج معنيكي وضوء أكي نماذ بيرو كوايتشك mi ehem wegen figuh verine nudannawane
namaduge rukuneke wuduwaki vidalwani shartake ei kiveto shartu miyannani e amaluge kurin hama egota mi misalaka fatiha surataki namaduge rukune ei kivegen to ei namaduge terege wani namaduge beruge no namaduge terega ehema sharta rukuna huri tafataki ei rukunaki e echchege terega kom mehemves kuranche kame adi shartaki ei echchakom berun amas ekame sahha umattaka ege berun gennanje kame ehvima bayin iwerin vidalwe mi niyai gannan jeheni namada adi komme alkomes e alkame feshumuge kurin kama ei shartake vidalwa ilmeri rukuneke vidalwa ilmeri vidalwani e amale fasha ganna hinduga fasha gatuma ekuge gennam wani ehemwima misalaka ege tafataki miheku namadan hutti hure namadu feshumuge kurin ena Allahu akbar ehen kiya hinduga ena hitak geneun ena mikorani mendur namadukan nuwata asur namadukan Allah taka ena mikorani mendur namadukan asur nama ena hita ekam veriwegen diyu ei niyek gatun ane kurin denne gota sharte kama vidalwa ilmeri vidalwe namadan hutti hurelafa ena hitak gennam wi timanna mikorani mi namade asur namade den Allahu akbar den mi degota vidalwa ilmeni sidalwani mudi alukamge terega niyai enage hituga otun ei waram muhimman mini medu kanda nulu mudi alukan nimigen da hindugas ena hituge terega timanna mikorani asur namaduka Allah taala russewun hodumarka e niyen enage hitterega daime hurun ei waram muhimmu kame den oti algono e niyatuge mahallaki ko bato kihinetto kon tanakunto niye gannani ade figu verin vidalwani alqalbu mahallu niyya hitaki eiye niyatuge mahallaki imam ibn qudama rahimahullah vidalwani wa mahallu niyya alqalb niyatuge mahallaki nuwata niye gannane tanaki ei hite idh hiya ibaratun an alqasd hani ei kamaka qasd kulaume e qasden nannane wa mahallu alqasd alqalb qasd kurumge mahallaki ei emihage hite den hama yakuga e niye ganna hinduga dulun kiyun shartu egen nuwe nota niye ganna hinduga dulun kiyumaki oikkamen adikiyen ei vidua ekkamuga ilmeri vidalwani adi evves imamako vidalwi basfulen non niye dulun kiyun bay shafi fottahuga algon menna mi asfahur fahuge fottahuga komme alukamaka kiya niyate liyeifa asu niyatuge mahallaki hituga kamuga wa hinduges hitun niyek gannana gota adi dulun niyek kiyana goy eba ade evves haligai evves mazhabege ilmu eriyaku nota imamako vidali wasfulenno egotun hatar mazhabuges egota niye dulun kiyakan asfanuwe hamekan imam shafi'i rahimahullahu mazhabge bay fahuge ilmeringe faratun ufeduno mi ala fattahuga sharaha kurumuga imam ash-shafi'i rahimahullah ge basfula sharaha kurumuga e qawlu asawani evs haliga imam ash-shafi'i rahimahullah vidalu basfuleno warafahun ei gaganaka hijran tinste ka satarwana aharuga wadagennevi ilmeren imam ash-shafi'i rahimahullah vidalu basfula sharaha kurumuga vidalwani dulun niyakiya imam ash-shafi'i rahimahullah aslu wahaka dakkawun gendevi hajja umrage wahaka gennawafa namadge wahaka gennevi ibaratuga miyonnani idha nawa hajjan wa umratan ajza emiheko hajjakan nuwata umrayakan niyeggan fikamuga wanama e hajje fude maniki labbayk allahumma umrah nuwata labbayk allahumma hajjan labbayk hajjan mifada ibaraten enage e hajju kuruman ena e qastukura mi nusukuta huge teren kon nusuke kan ena faalu nukurikam ga winames dulun nubunikam ga winames ena hitan arwafi kam ga wanama e hisabun ene fude anake enage hajju sadi umrawe sahawegen we
enage niye sahha wegen we ei bayin ilwerin arihuga hajjan nuwata umraya niye ganna hinduga adu haruko nuwata barak yalen jehe dulun labbaik allahumma hajja nuwata labbaik allahumma umra mifadain ei ifrad kotto nuwata tamattu kotto nuwata qiran kotto ena hajju kurane hajju kura wattaru bayan kollu ade e wahakata gennawum imam shafi rahimahullah vidalwani wa illam yatalaffaz ema hajjuga ena e lafsu nukikam ga winawes niyek gana fikam ga wanama enage hajjus umrawes fudene walaysa kas-salati namadu fade nune la tasihhu illa bin nutq namaduga dulun kiyage menwi sahha nuwane mi lafzu imam shafi rahimahullah vidalanu namaduga niyet dulun kiya wahake vidalwani namaduga wejjiya sahha nuwane dulun kiyage menwi den mi lafzu sharaha kurumuga imam shafi ge eta dariwarunne fahatun wadaganne daru eta dariwarunne wes nen eggotaka wes miti maana koffa ei niyeddulun kiyun kamga names hijran tinsteka sataron aharuga wadaganne ilmeriye ei abu abdullah az-zubair ibn ahmad az-zubairi kun fiqhu weriye imam shafi'i ge e qaul sharaha kurumuga mi dalwani imam shafi'i ge wasulge muradaki ei mi niyeddulun kiyume eyan inkar kurawa imam shafi ige dariwa nota mi shafi mazhabu ge emme bodati imamunge tereng imam nawawi rahimahullah vidalwani egotan e sharaha kurabun ei rangal sharaha nune imam shafi ge maqsadaki etanga evs halegga niyad dulun kiyume nune ehne kamako takbiru dulun kiyume hi allahu akbar ei ki tasu sallallahu alaihi wasallam arihun sabit wan ay minwar kiwes ehwima niyad dulun kiyun kamuga e maana kurvi ilmeri anota figu veri ay maana kurvuma ki sahha maana nune den imam nawawi idalwani ei bid'ake imam nawawi ki midenne shafi mazhab ge emme bodati imamunge tereng himeni wada gannawa imame em ev shakkennen ei evs halegga sabitwa kamenno sheikh al-islam ibn taymiyyah vidalwani egota dulun kiyun ei buddives adi diinves qabul kura kamennone dini gotun ei bidu ekavati e kita sallallahu alaihi wasallam arihum wes adi sahabinge arihum wes adi e fohuga wada ganne bodati hataru imamunge arihum wes kan sabit we fanwati ei bidu eke kita sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad tiban kalege faanuga midinuga nuwakame ala genessi beegge maccan ekan raddu egenwe em ekalege faanu amali gotun niye dulun kiyen jehe kama angawa devwa fane ehenkam ga wana adi ekalege faanu sahabin navis ungannawa devwa fane sahabin skurawi kamennun ehenkam ga wana ekam wani diinuga tereng alan ufedigen anna kamege gotuga efada kantatta ki baatilu egen wa raddu kurawigen wa kantatta ehma komme alukamaka dulun kiyen jehe ibaraten e hedumaki ei evsale gadi ekan kiyumaki evsale gadinuga wa kamennu imam ibn taymiyyah vidalwani dini gotu saddi buddhiga gotu wes rangalu kamennune den buddhiga gotu wes unikameke vidalwani wa amma fil aqli فلأن هذا بمنزلة من يريد أكل الطعام ege misalaki mihako kaam wegen kaatashi kurimatiga huregen mi bunaniye anwi biwad'i yadi fi hadha al-ina timannage ay mi tashige terega teriya lagen timanna kaan niyeggana fiime ila akhdhi minhu luqmatan egen suwaige minwar nagan timanna nota iggottege minwar nagan timanna niyeggana fiime fa adawha fi fami fa amghudha den timanna ga ayaga teriya e kaayit ko la hafa la name ثم أبلعها لأشبع دنيا فوق تيمنا كايت كلو ديروالي ما فوق تيمنا كباندو فورا نامي فهذا حمق وجهل هم يقول هم مي مويا كمك نماذج كوران أن ميه كويس ورجع تيمنا ميولني مندور نماذج الله حضرته
ෆරුදු වෙගෙන් වා මෙන්දුර නමාද අදා කුරන්ෂේ කිබ්ලේ කුරිමතිලාගෙන් හුරේ දෙන් එහෙන් ගොස් ඒ වාහකත දෙක්කුන් දුලුන් ඉබාරත් කියුන් එයි මොයකමක එයි ඒනන් එබ ඉංගේ තිමන්නා මිවලනි මිකන් කුරන් කන් අනික නියතකි එයි දීනුගා හිතේ දැන් ඉබ්න් තයිමියා විදාන වසාලික අන්න නිය්ය තත්බඋල් ඉල්ම් ඒ නියතකි එයි මිහන් එංගුමේ එමිහාගේ හිත එකන් එංගිගෙන් දියුන් තිමන්නා මි කුරන් උඩේ කමේ ෆමතා අලිමල් අබ්දු අලායන් ඒ ඉංගේ හිඳුගා ඒ හිතන් අරුවා හිඳුගා මා යෆල් කාන qad නවාහු එනවනි එකම කන්නිය ගනෆයි එහෙම මීගෙන් අල්ගොන් මෙන්න මී ඉංගෙනි මිසාලක රෝදමහුගේ නිය අල්ගොන් මෙන් වරක්කින මීහුන් මේ දහිවතිවේ රෝදාගේ නිය ගතුම එනවස් ෆහකන් ඇස් මේ නිය ගතුමුගා වරක් බොඩ ෆරුවා කොට ಕುರವಿಗೆನ್ ದಾತ್ ಕಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಫಾಹ ಕುರೆ ಎಯಿ ನವೈತು ಸೌಮ ಗದಿನ್ ಮಿಗೊತಂ ಇನ್ನ ಇಬಾರಾತೆ ಎಯಿ ಇಬಾರಾ ಕಿಯುಮಕಿ ಎಯಿ ಬಿದುಐಕೆ ಬುನಾ ಮೀಹುಂ ಏಗ ಫರ್ವಾ ಕುಡ ಕುರಿ ಗೊತ ಗೊಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ನಿಯಗ್ಗತು ಮುಗೈ ಫರ್ವಾ ಕುಡ ಕುರಾ ಹಿಸಾಬದ್ದಿ ಹಗೀಗತುಗ ದೆನ್ ಅನಕ ಮೀಗ ಎಮ್ಮೆ ಮಿ ಬಿರುಗನ್ನ ಹಿಸಾಬಕಿ ಬಯ ಮೀಹುನ್ನ ವಿಸ್ನನಿ එහෙන්වීම මුಳಿ රෝධ මහ තිමන්න නිය ගණලීම හිසාබුන් ෆුදේනේ රංගල ඒගොත විදාලුව බයෙන් ඉල්මෙරින් එබ තිබ්බේ එහෙන් නමස් ලොබති මුස්ලිම් අහුන්නා උක්තුන් රක්කාතිරිකමුගේ ගොතකි එයි එංගලු කමෙක් කම ගාවිස් මුಳಿ එම්මස්සරෙග්ගා කුරා අලු කමෙක් කම ගා වී නමස් කොම්මෙ දුවහකීවස් හම තෆාතු දුවහෙ අදි කොම්මෙ අලු කමෙවස් වකිවකින් මි කුරවෙනි එහෙන් කම ගා වානම එම්මෙ රංගල ගොතකි ඒ අලු කමට්ටකා නිය ගතොන් ખાસકો රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මි රෝදයා බෙහෙගතුන් හදීස් කරවනි මල්ලම් යුබයිතු නිය ෆලා සියාම ලහු නිය රේගණුගේ වගුතෙග්ගා නුගන ෆි මීහා ඒනයක රෝදේ නුවේ එහෙන් හදීසෙග්ගා හදීස් කරවනි මල්ලම් යජ්මා සියාම قبل الفجر ෆතිසුමුගේ කුරින් රෝදිය නිය නුගන් ෆි මීහාය රෝදේ නුවේ එහෙන් කමුගා වානම අල්ගොන් මෙන් රෝදිය නිය ගතුන් එයි කොම්මෙහෙ මුහිම්මුකම රංගල කීත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයි සුන්නේ රෝදතහුගා එකලේගේ ෆානෝ මෙන්දුරුගේ වගුත ජහුමුගේ කුරින් ගේ වඩාගෙන් අමියමි කමලුන්නා සුවාල් කරවා කායිත කොළන් එබහොල්තෝ කායිච්ච නෙක්කම අමියමි කමලුන් දෙන්නවීම හදීස් කරවා එහෙම වීම තිමන් කලේගේ ෆාන් රෝදේශ හුන්නවනි ඒගෙන් ඉල්වරින් විදාලු නෙයි සුන්නේ රෝදේ සුන්නේ රෝදාග ෂරුතෙන් එයි කුරින් එවස් එච්ච නුක ෆජර් ලිස්සුර එවස් එච්ච නුක හුට්ට මෙන්දුරුමුගේ කුරින් එමියක බේනු වනි දෙන් එදෝ රෝදෙන් හුන්නන් ඒ රෝදිය හුර විදාන එහෙනම් සුන්නේ රෝදාග තෙරෙයින් වෙස් තයින් කුරන් ජෙහ රෝදෙන් නම ඉල්වරින් විදාලු වනි ෆජර් ලුමු කුරින් ජෙහනේ නිය ගන්න මිසාලක ආෂුරා දෝහුගේ රෝදහි හිෆන් මිසාලක අරෆාත් දෝහුගේ රෝද හිෆන් එදුවහුගේ රෝද හිෆන් බේනුවා ෆජර් ලුමුගේ කුරින් නිය ගන්නන් ජේ තයින් වෙගෙන් වා සුන්නේ රෝදේ මුත්ලක් සුන්නතා සුන්නේ රෝදයා තයින් වෙගෙන් වා සුන්නේ රෝදයා තෆාතු හේවීම හැම ඒගොත ෆර්දු රෝදතෝග කීත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වර බොඩ බාරෙළුවි දැන් මිහුන්න හිදාන කිහිනකුන් තෝයේ නිය ගන්නානේ නිය ගන වේන රේගණුගේ කොම්මේ වගුතෙක්ගස් කොම්මේ මිසාලක මේ රෝද වීල්ලා හිඳුගස් රෝද වීල්ලා හිඳුග රෝද වීලුම ෆහුග මිදෙන්නවි යුරෝසුම ෆහුග දැන් ඒ හිසාබුන් රේගණු ෆෙෂුනි එහෙම රෝද වීලුම ෆහුග සවන් හිතන් අරවා දැන් මාදම අනිකාස් අල්ලාහ් ටකා ෆර්දු රෝදෙන් හුරුම නිය ගන්න ඒනගේ හිතන් අරවා ලෙවි එහෙන් කම ගාන යති නිය ගන්නයිෆා හැම ඒගොත ඉබ්න් තයිමියා විදාලවනි එමීහායන් ඒ කුරන් උලේ කමෙන් ඒනාගේ හිතන් හාදිරුව එකම කොෆිකම නෙයති හිසාබුන් නිය ගන්නයිෆයි මිසාලක මීහකෝ තරාවි මේ හාරුකන් මිතෙදුවනි හාරුකන් ඒන නුතෙදුවන ඒනගේ හිතුගා මාදම රෝදෙන් හුරුම මෙනුයි එම් හාරුකෙන් ඒගේ zaatuga එවස් ඒනාගේ හිතන් ඒ එරුවනියේ තිමන්නා මාදම රෝද හුන්නානමේ එහෙම එවස් නියෙක් ගතුමේ කොම්මේකස් ලොබ්බෙති මුස්ලිම් අකුන්නා උක්තුන් මී අල්ගොන් මෙන් එග්ගුතකස් ෆරුවා කුඩ කුරම්වා වර කමෙන්නු අල්ගොන වරබ්බඩ රක්කාතිරි වාන් ජෙහ කමේ නියේ එයි අල්ගොන් මෙන්ගේ අමල්ත සහවුමා ගුලිෆා වකමේ අල්ගොන් මෙන්ගේ මුලි අලුකම්ගේ රූහකි එයි නියේ එහෙම ඒ නියේ දුලුන් කිවුමෙන් එයි ඔක්කමේ නෝන් එයි විදුයි
එද්දුවහකො රාජ්‍යතරේ රශෙක් ගාල්ගොඩ දීමාවි කමේ හාදිසායි මේ මිස්කිතෙක් ගාල්ගොඩ නියතුගේ වාහක දෙන්නෙවින් එව්වේ සාලේ ගනියේ දුලුම් කිවුම කි ඔයික්කමෙන් නූනේ අදි ශාෆීගේ ෆානුගේ මේ කවුල් බයි ඒගේ ෆහුන් ඉල්මරියක ශරහ කරමුගේ තෙරේගා නුබෑක මාන කරමුගේ නතිජායගේ ගොතුන් එමසහබුගා මිගොත ෆොයිත්ත ලියවිගෙන් දියේ කොම්මේ අලුකමක කියානේ මේ නියතේ මිවාහකත කියාදිනීම මියකු තෙදුවේ හිමුණනි නූනකේ ති රංගලු වාහකෙන් නූනේ මේ එබෝතේ තිමන්නවෙන් කියවීමේ ෆොතේ එෆතුග ඔන්නනි මේ නමාද මීහා හුට්ටි හුන්න හිඳුගා ෆුරතම වෙස් කියාෂේ වත්තඛිදූ මින් මකාමි ඉබ්‍රාහීම මුසල්ලා මිහෙන් කියාෆා දෙන්නේ ෆහුගා නවයිතු අන් උසල්ලි صلاة الظهر 4 ركعات أداء لله تعالى مستقبلا للكعبة الشريفة مفداي فتوره كيافا وني ميغوتك كياغن نوني أدي الله أكبر كياير أكبرغ ألفا رايا دمدوغا එනාගේ හිතන් අරුවන් ජෙහෙනේ මේ නිය කොම්මක අල්ගොන් දෙන්නේ ති කොම් ෆොතෙක් ගතෝයේ තිවාහක ඇසානි විදාල්වනි ෆත්තු කිතාබුගේ අල්ගොන් දෙන්නේ ෆත්තු කිතාබු අල්ගොන් බලාලන් ගෙනස්ත විදාන තොකොන් ඉල්මෙරිය ලීවි ෆොතෙත්තෝ දෙන්නේවි එයි වරක් කුරින් දිව රාජ්‍යයක ලීවි ෆොතකේ ඒ ෆොයි මුහම්මද් අමීන් කණුෆත්තවා ලැබවැහි දැන් අල්ගොන් බුනින් සුබ්හානල්ලාහ් محمد أمين كانوا فتوى لباني هذا غوص فتوى متاي كم يكسلبت مسلم أخون كيت رسول صلى الله عليه وسلم فرتما واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى نماذا ميها هٹ هن هندوغا آية كي نيتا غلوم هري آية وسنو أدي إتانغ يوتي مصلى جواه كسنون إبه فلا vidālu يوتي مصلى إهما مصلى نجا هندوغا آية كي ونجه إكو كتير ترجمة يقص ولا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى එතාංග යොති ඉබ්‍රාහීම්ගේ ෆානුගේ මගාමුගා නමාදෙක් කුරා මුසල්ලා එතා යොති කි දිවෙහි බහුගේ මුසල්ලා එන්නෝ දැන් එවේ ෆුලා විසිනනේ මුසල්ලේ එහෙම වීම අස්ල හයිගතුග එතාංග යොති දානේ තවාෆ් කුරුම ෆහුගේ තවාෆ්ගේ දෙරකයි මි ඉබ්‍රාහීම් ෆානුගේ මකාම් අරිහුගා හොරගෙන් නෝත ෆහතුගා හොරගෙන් එමිහා කුරන් වත්තඛිදූ මින් මකාම් ඉබ්‍රාහීම් මුසල්ලා එහෙම මිහාරුස් තවාෆ් කුරා මිහුන් තවාෆ්ගේ දෙරකයි කුරුම කුරින් ආයේ කියානේ ආදේ كيت رسول صلى الله عليه وسلم کے نمادا وہیگتن فنسا صحابین تب تنگا ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ تدوڑا ودالونی انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تیبے کلوں کے تیرین ایم مولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز انگی وڈا گنونی تھی من کلے فانش اے تیرے گا ابو ہریرہ سننے صحابین دنے اڑے تیون ون دکھ بلاش رسول صلى الله عليه وسلم نماز کرے دین عملی گتون ابے فرون کریمتی کے می فرض نماز اسنو ہنمس ہم دکم وگن کور وگو دکم وگن فنسا صحابین کے کریمتی کا مدن ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نماز کرے می حدیث بخاری و مسلم کے روایت کرے وگن وے اذا ونی اذا قام الى الصلاه اعتمد قائما رسول صلى الله عليه وسلم نماذ تدو أداعم في كم جوانما إكلي فان كولن هن وي تدا ثم كبر ورفع يديه حذو من كبيه دين إكلي فان قديب بولو كندو فلا همية نانغوي أدي الله أكبر تكبير كيوه نتاعنا إجلس حالك دلون إفس إتش إنو إترو إتش كيوم كناده إمام الشافعي رضي الله رحمه الله وسيدالوني نماذ صحيح نوانه دلون كياغين ابهي تكبير امام النووي رحمه الله ودالوني نيه النون اهم نيتك دلون كيا نون نيتك محلك اي اميهاغي هذا نيتك مهم كما بهيغتون ابن القيم رحمه الله ودالوني فان القربات كلها مبناها على النيات هريها هيو كمه هريها على كمه كتم وميه الله تعالى كتم متك كرا هريها هي عمل بنا وگن وني نيتاي ور بارغد اچنگه تو نيتكي مثالك ميهكو هناگه انهنුනා දිමාල මිබුනි තිහිරි මිහාර තිමන්නේ වකි වගෙන් ආයිලාය ගුලේෂ මිගේ නුකුමගෙන් දාෂ
e masalaga kota gendevi gazi ahani misalakan hem bunimiha gatuga tiwage maqsadakan oti hituga oti kon niyeten he ena warikurun he nuata hama a ruliga hama ekani game bear kollun he enage niyatuga oti enage ambimiha warikurun kam gawana e bahuge sawabun enage hitan erumuge sawabun ekamake e bahuga ena nubune warikura wahake ekamako niyata bala e wari wegen dan eha swargada ecche mihage niyataki ema miha kura alukantavs enage niye nekkam gawana e alukamakun qur'an faada nonnan e alukamaki sahha alukamakkamga wegen nudane ham rodahi fias namadu kuriyas adi sadaqate kuriyas algon menna niyatuge muhimmukan wasam wegen de misalaka ecche mihaka hawal koggen kame kurar wakilu muwakkil wakiluge masala algon menna war rangala engigen de misalaka zakat den algon menna mi baddal wani mi fitur zakat dinumuge duwasta fitur zakata Ministry of Islamic Affairs rayitun atun e naga negun e evs haligga e zakat dakkani kino zakat dekkuma taka Islamic Ministry hawal koran ehma e halatuga Islamic Ministry ki wakile e muwakkilaki e hawal koramiha ena e zakat nerun kam wani enaga niyato mihako misalaka sadaga kuram mihako ata fasadi hembunan go sammi Allah umagga heda kurash ena amille go sekan nukuris enage niyatuge sawbun Allah taala enen e arjur devwa anakako ekan gos kurima ema mige mi engeni niyatuge muhimmuka ehwima imam ibn al-qayyim rahimahullah widal wani fa innal qurbat kulluha huriha alukantake kullaha mabnaha ala an-niyyat niyatuge machche ولا يكون الفعل عبادة إفس كمن أي علوكم كنوان إلا بالنية والقصد قصد كان يتكانوا آمنوا ولهذا لو وقع في الماء ولو لم ينوي الغسل هم وجم ميهكم مثالك مهري جنوب رحالتك غصة أنا مي مودة فمالي مولي جاء فنجساعن أنا إري هنا بس أنا نيان نوغانة هنا ومغنيت هم كم غانا مولي جاء فنجهونس ena hine kam kon wan miya ko femveri fini kollam wege ekamo ke ena hinage kam kon wan ena niyen nuganna kam gana mi niyatuge muhimmuka vidalwani aw dakhala al hammam litanzif saaf weli mattaka ena fahane wani aw sabbaha litabarrud nota fini kollu mattaka ena mi femveri لم يكن غسله قربة انا هنا يغتون هنا نوانه الله كتم وكريكم كمغا ولا عبادة بالاتفاق اي يركم كمغا اتفاق نوانه فانه لم ينوي العبادة فلم تحصل له اي يركم كتكا انا نيه نغنه وانما لامرئ ما نوى كم ميهك سميهك نيه كمكي واني ولو امسك عن المفطرات عادة hama egota misalaka miheko nuka nobe mihunnani aadege mati egotan huri miheko ges mi fajru lisure ena mihunnani evve sechen nuka nobe irosende efada miheges niyate nekkam gawana enuane Allah hadrata kuttam ve kurave alukam ekkamga adi ena nuane rodeveri ekkam ges hama egota vidaloni walau dara hawla albayt yaltamisu shay'an saqata minhu kawbage washage mihe gossa hay buru mijahani komme buregges ena mijahani aslu ena atum wettunu echen hoda ena atum wettun rufiyaen hoda note ena atum wettun pinen hoda ena mi hay buru jaha fi henna mesei alukam ekkam gonwane kawbage washagen tawaf kura sunnat tawaf se ena kura komme tawaf egga ami fa ufulala komme ufulalu men enage sawab itruwegen dakame adi ena faala komme fahara kenage faafata fohigen ebede ekok ekkala miha niyen nugane enege niyataki echen hodun hewima hayburu ala nimunuruges eneka sawabenne eme lobeti muslim akhun uktun mi niyatuge muhimmukan algon menna migen wasam wegen dani hame gota vidalwani walau ata al faqira hibatan aw hadiyatan faqira kam midani hadiyay hibakoddeni kame ولم ينوي الزكاة انا ايغن نيه نوغنه زكاة كم ميهكن اچدين رنگلو نيتن هنكم غانا ايغن
ena zakat dekkikama adi heyokame kurumattaka sadaqat dinkamuge e niyeten ekkam gawana ege sawaba daruma libigenno faharga ena miheku ecce difan miheku russam wes ede mihunga demeduga onna kame ga kommes maslahaten otima ecce difa ehenkam gawana ekun sawabe dar mi niyai mi huriha kamegga misalaka miheku vidalwani walau jalasa fil masjid miskituga miheku minnani walam yanwi al-i'tikaf ena mendur namadan agotam minnani asur namada ehna wes i'tikaf kan niyennu gade ehenkam gawana ena i'tikafuge sawaba darume nuliben heme lobet muslim akhunna akhtun niyataki algonme mikura huriha alkama geega tibegen wes alkan kura hunges mahambe fannan heyokan hituma adi enum wes komme alukamigge tereges ambidarinna mi kaandinuma mi huriha kama kiyes mi sawaba daruma libigen da kantata ekamako e niyen hadir koggen kura miha tafatuana kitasu sallallahu alaihi wasallam ge hadis ulega aswa wani emihako mi emme mi dunia ure heyokam bodegen wa echeke mi fatis namaduge derakataki rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha fatis namaduge isunna derakataki ei dunia ga wa echeka ure heyokam bodegen wa echeke ekama kolobeti muslim akhunna ukhto miyako miskitak gossa e niyaten neti e istihdar kurumen neti kura miheka tafat wane e derakatuge sawaba dharma hada bode ekan hitan ara horegen e derakoy kura mihaya ewa niyatuki waram muhim wecce algon menge sawaba dharma ituru wegen dan algon men kura amal tawge sawaba dharma ituru wegen dan ki rasul sallallahu alaihi wa sallam hadis kurawani innama yub'athu an-nasu ala niyyatihim mistakum mahshar kurawe hutti mahshar kurawigen dani wes eba mihunge niyettakuge maccashe ema lobeti muslim akhunna ukhtun algon menge niyen islah ko algon men kura huriha amaligga allah subhanahu wa ta'ala ge hadrata ekame kuruma ikhlas tarikama ekuga ilah ta'ala ge wajhu ful adagen adi hama ya ekuga e amalakum allah ta'ala ge russuma fussum hodu mattaka ena kura alukame kamuga ekan hadafi kamuga wano ege sawbun algon menna e sawaba darmeya Allah garasoma fussewon libigen dani adi algon menge amaltaki Allah hadatga qabul wegen wa amaltaki kamuga wegen dani algon ge duaaki algon emmenna kiyes algon men kura amaltuga ikhlas tari bayk kamuga Allah subhanahu wa ta'ala lebun wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والحمد لله رب العالمين.